Lisbon hero saya sempat akan video komentar te ngamla re ban penmi video man kasi lane arti lai tali nomor kambon kam ta te ngan haban pensyai kat bala habai de bat kane ka BSF te hakane video menta ngan pensyai pangga domisal bat ki documents ki baron kam bat katu kane bun mahag ba kelima ngan pensyai susu te kitu ki mempat syai hidu mentaru te sa ngap ha pej ha Warna mengai kelumari no marbun ki mengai gitu alam ta mlong ro hablet chata komta te nga ya thu ya ka jingtip junglede kita ki ba ngatikna ba ki de ki batikna kita information ki ba nga IP te rapi sim ni kata biang la rapi sim te ka shong sapi ma nga shop nchai kata margibun bhagi kali nakam ta kita ta habai di pun domisal di pun bhagi kali nadu ngabas dang la pong ba amlelere lada kata domisal jong pi kala slam don kibala apply nado arjakan reu don akannya arpa kendai arpa pe par amlelera tangba sngap bang tangba ready lupa shu apply daga way ka bathamai tera da yo biang penon kam da kata da yo penon kam da kata barim amlelera rei da pikwa kloiro yo hi amlere bom yo re yo hi te kasong happy bade pikwa penon kam da barim ne pikwa penon kam da ka bathamai kasong api kata amlelera pediang wai kino objek da ki objek ro kin song api sa apply da gawe amlelera marba kin sa check bhab jang por documentation nai por hi api ba pin pon ra biang ita ki documents ki ba khambiang ada kwa eka tarik ke badai ne ke badang thamai bet ki badang spang te ke sa pha biang ro amlelera kata to wanong slide kata ki bong pat yo ro hadu manta pe ngala de batai ka kawan option ngong ba apply online ka website pe ken hene make e-district make-e-district.gov.in kibanang apply nada amnang pha sikibanang labe ki apply mobile rolong apply no rolong tari phimnang lech cyber tangba kimde daripada ban simram don ke sim aspa dan ke sim spa la simram plak kata te tama shu IP kata nomor ba kamde daripada bun kamu kata ta ta ya kibadon kam kerki pada lek komno kidon lakijong jong district ma marba apply limba ki district ki jong hi kidon ki district kiba kidon kam man apply online shwa ra ya to ka slip lech policy office pinyo no hi kidon kiba da phile hang turu phin khap up asni a phio i ta ka song hi kiba sajan ki district office phla ban le kata te kiba up lingwa online kaba kloi tam ban yo domisal kadai jong is khas hill district is khas hill da apply online within 3-4 days 3 working days la yo ve kloi ba te komenta kebanga apply kemut ba jong ka west jentia kham slem ha artio la tio ka kami ka slem kham simpor dan ke ta padio ta bat bun ha ba sha rejak ma amle le kata apply shwa dal jan ka por la shwa ar analyze ni kham tam itu ba yaraban pin apply ngan sabatai nam ta jong pi ba phiap ban ra e ka tu slem na pi de ka phone rom le le lech policy office kali kata office ke jakaban apply ya ki domicile certificate ini tu slip yang bang ron kam kerke ngahawan wan ban sim ban yu nam takane ban apply nam takane tekin I hi api nder ma maira lagi jong kum ko west khas hill da bila da ban apply online phira itu slip village police office pinyo bet kloi kata ko wai lagi jong district ke terkam nder ka ju baro takadau wan nom kuslai pinyo bet hakapor shuaban mare wanung slai ada kadang lada pijan lek lada pisu jengai te up shua apply online shua stu kapoi kabiang dalam poi rit select mi shua arsni lai sni shua kata ka papen lek submit ki dokumen ta ka be ka jong ngama tikipun maha kiba keli jingkeli ma lagi jong dengan keli tikipun maha kiba keli jingkeli dengan pule shua ya kini ma ini we keli gong sar ngakeli la cyber ki ong ba umdon kam domisai namar ki ong ba ka domisai ka dei ki bru ki ba kanri jaka kiong bang hap don kam ya kata ke tip ngalak bakla kata mdere don kam do misal kadau kilapan abang ada membatai apa ko video ki dokumen ngalapek de na website mdere bapet no wana ngai keluar abala ong domisal don kam domisal hap don kam ke apply nai ngai jadi kita page advertisement kapan domisal hap ban apply ka domisal kenapa don kam domisal jadi ong menur ong don kam wana ngai kita don kam be dan apply kipan khana kata kadom misal namar ba marka dei tang nam ta kinong mekhalia temgut ba tang ki badon ni kata kadom misal kila ban apply la phim don misal
kemud ba ladap himdon da misal kemud ba phila du ban apply bat phila sha reject bai sendon tangkatai wei ta spang tu ngana batai te sagawai pada dan kali sepang NOC dan kam NOC nem kali non kam NOC nem no objection certificate ha katu ga yu ngan sapuli haden kita ki dokumen ski ibran kam hang tu kadon kam tang ye ki batre government servant NOC for government or semi government te phapra NOC gen ya ki civilian baik baro ibang pade tre male non kamre kata baro non kamre kata NOC tangi bla tre kane ko wiru nam taki ex serviceman de tangi ki ex serviceman ga yamdai bhim dei ex serviceman non kamre kata ro no ti is admissible for appearing ti dia kemud ba kenam air gin ka bailet bewan ka baisa ka bewam tam air kata ka manam stu baklai kata ro tengah thari bla sai ta sakane go pas ngomud apply thamai ka visai na kamta kane ke exam BSF balaj menta tang yang ngi kinong mekhalia hab don kam se ban lech ki district ban pha san ha ki SP kane go ka ba anan kam besai pai kane menta kam deshu ka juko menshwa ba ban lech DC ha ban lech SP menta amdon kamre ban lech po SP office amdon kamre ban lech pha san bun bhai ba kali kane ba hab lech pha san chwa SP office sumta ya chne chatai mne rum tam don kamre kum tam da don kamera bela kumta easy kaba koloi kaba sub ha ban apply online ada kwa koloi de pinlech po office kata ko don kam SP office don kamera don kamera kita tawaro kan bawa manom ngai dong manom no hablej mi seta hablej manom ngai kata sngabhan marba tip ada ban apply bun ngut te don kamera kita tawaro tangka tuhi kajuhi don kamera balech yu tangsha DC office lada pi kwa ban yo koloi atrai pla sai abai dei berkata the side is second away bde how I did documents kali ya kene away sar don kam em ban print ya kani man pendap pasanya po DC office mo kibom tip tengah apa ban syai te ban somai format for SC ST certificate markane ka don lang ha to kelas tu juga advertisement kibaran kami ka form ru advertisements kan mau ban klik na po kane ka website recbsf.com.tr kani te sa klik sa check nang tu kan don kan advertisement sa klik te kane ga form kron halas do te don kam tangi ka form bat ya ka admit card amdere kane ka format SCST kane ka dei ka format te ka dei ka shield tribe ka jong phi la da phim pa don shield tribe te ho at ken phi don kam ban le apply re oi pla don de ka shield tribe don kam shu kane ka spini phi ka format jong ka shield tribe te sa kan mau vai kata bat da page ba ka form hangno ba phi dei ban panda bat hangno omdei ban pendap omdei ban pendap lumar tapi apa zerok lupa neprin lupa artali letali yo bakla pendap apa itu wasnis pendap har ka weru kumta da kali shwai banang da yu shwa amta da pen yuksai giwe gile kumno da theu hi ka hai theu hi ka chest measurement da tip ya kata amle re da bi duna da bi tam kan dia amle re kin sa theu biang epi slide re kata te pendap bed declaration signature pendap ta admit card pendap tang kibadian pendap hakibal atho to be filled by office wat nam pendap kana wa kata mo da check da kali dalam nang da kali te kin sa pendap bain na po office te kana format yu nai print re wa nam stu bakla nai print re katu kare ka skill tarap jung fi fila don non kam shu ta ine page ye ki documents ki ba pidon kam bandra akatu ka por ba village submission ya ka form ga jung fi mo you should bring the following certificate, testimonial, and original in support of guarantee education, qualification, and age proof as per instruction, advertisement, SOP. Original high school and a matriculation certificate and mark sheet. Siapa original? Lara bipas kas 10 ne kas 12 ne degree ru ralang we baro amlele ralang we baro. Original document in support of your education kita keju hila don mark sheet certificate kita la haplang baro artali. Caste certificate ST category, Shield tribe category. Febra ega ST certificate kita artali la dapatai. Ke format la dapat apa te kesilipram dan kamera ban batai ta. Artali kidor. Photos two latest identical passport size photograph want to be fixed on the application form. Kau beda apa admit card artali kidor. Fila mention extra ora penbiang lupa. Kanero kilon kibakali kibom tip mo kikali kane. Original NCC C B and A certificate. Kane ki yo tang ki bajon NCC kidon ki bajon NCC nadu por bakle school kasnan gasten kidon ki school ki bashim NCC ki yo kidon ki bajon por balik college la kajong te kibom TBA te katu phimdon kamera phimdon re phimjon re phimdon kamera
original domicile certificate kan mau apa kan original domicile certificate te katu ko phi apply online ne phi apply yu katu hi kadai original domicile certificate nada phi print magnaro kadai original domicile certificate xerox ya katu sara katu identity proof original Aadhaar card voter ID or ration kawai na kini idon nge kaner ki maksud ha kawai na kini pila ban ra la pidon Aadhaar ra tang Aadhaar la biang la pidon epic ra tang epic la biang non kam Aadhaar tang kawai ban pen i ba pidon ka ID te kidon rugi bakali ba kim padon ID padon epic te don kam Aadhaar la pim padon Aadhaar te la pinang le school te phabra ka ID college ne ID school hi tang ka tai option don option ra kawai lane pan card lane kanono ID ba pin sisa phi be ba phi ma phi tang ka tai kawai phabra any ID last option terhadap pemron te katang ka ID school tang ka tai ka kin pedang hi ka ID school to ba ka biang ka age ka jong phi original identity card pensioner book for ex serviceman kane de tang ya ki ex serviceman ki spai bala song thai te gilang join kwa jon biang tang nam ta jong ki non kam re jong ki gitu original NOC for government semi government tang ya ki bateri kam government ne semi government non kam NOC no TADA non aire phi by let by one by bam by di aire tang mo phi non kam tang kam tali phi non kam tang ka 1 ka 2 ka 3 ka 4 ka 6 7 katai san rutali an kam tang rutali pej bah kom pat sai te wat nom ki phalo la ne wat nom ar ta ten kom ne kom tai kita ki mangala pan tip phi kita hi ki jinon kam zero ki lai copy sa copy rom le le re sedon kam heden te zero ki self attested ma phi san ma phi mo kali de menang dei ban le attest sha ki office dei ban le attest san hi ma phi batai sai nomor ba ki bon pat tip ya kataro phi hap san hi ma phi ha ki tu ki zero paper zero ka certificate and zero mark sheet e baro hap san hi ma phi self attested tengah try pla sai nam ta kane tengah try tangkat ni pla sai ba dengan sa dan biang ki nang bun ba stu ba ki nang bun ki bon pat sai rum daro dengan saya batai ni ya batai habe de bat kini post te tangkat ni kulesuan